Angkat di mana bae dia? Aing di Tubai di kota Bay naon? Di bisa. Itu di kakak aing naon? Ada. Kawinan di situ. Itu aing utang Tubai di itu ge pengen ngombah. Ngumbanan Piring. Oh, pagar nya ka dia. Oh, aing bekerja bayar. Nang gitu. Hah? Naon? Aing kak mangget dia ya ku hari. Pak dulu aing. Oh, aing di Tubai aing lulus aing. Ya aing ka dieu lah balik. Beh, Kamari aing. Nisa ada balik. Hah? Sarangan aing mobil bus. Jadi dong bae kori. Oh. Kenapa? Untuk ulim pada di kampung panas. Aglok tuh dia. Hah? Aglok tuh. Tinyaho aing tadi ku si Dede. Bae dia mah. Mas dadana Tinyaho aing. dari nyetok bae kori le. Kenapa? Aing joget asik. Bae da joget da ya. Ya ada artis TikTok. Beh. Beh, Nah, ini ngaladugan guna yo kori. beh aing. Ogolokna. Beuh, si Dede kemana? Itu merencangan yuk. Yuk, kapan Yuk. seta? Itu meren yuk. Aing mau golok di seta ya. Rencangan yuk. 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 Jangan. Ayo, si itu juga ngaladugannya. Ayo. Yuk, tahan. Per, indah amat Imarok, sorry lol, 5 beh pokoknya mah. Aduh gandek. Dia bisa ente ngalana. Dia ngala. Ndu aing ke di acus deui aing. Moal yang kori mah bager. Ndu aing kapok aing ngala jeung dia mah. Dia mah Ndu. lambat deh. Beuh. Men cepat kori mah. Oh jarangkung. Eta deket. Tuh dia dulu jelema. Mana jauh ke tandur sama. Tuh keur ngalajukut. Mahdinya, si Mahdi. Di dia deui. Oh Garut oge dulu. Kan setengah dukut bae. Ngalajukut. Kemben nomeureun. Jangan budak yuk. Kemana dia? Budak si tebe bisa naik mah. Oh, serta bisa tuh teh naiknya. Wih, dek, si Fahri jeung si Hayan yang dekat dia tadi. Oh. Ngomongan aing. Oh, ngomong nama tadi di kampung. Kemana tang yang amat orok? Iya, ho. Gus dek, bede. Naik dek, naon orok barang ngel. Oh. Clear. Malah yang mau ngacus barang. Pas dek dia ragal dia. Manolongan aing mah. Ngeutkeun. Disirikeun we dia. Wih, mana panicek lagi eueuh. Terus Wih, dia lur yo ngarang cangkulan. sus koing deh yo. Lu aing turun deh yo. Nih, juga si Dede itu yuk ngaladugan. Ayo. Udah kemarin aja lah ngomong mau naikin dia keleleuweung gitu. Aneh aing orang he. Ya tadi masih Dede ngaladugan. Ya ilun teh tadi. Hei, aku budak aja kalau hujan kieu deui. Ye. Ulah leueur batang nage ngalap-lapan nage leueur. Jadi bae ngoyon hujannya. Dede hujan dede. Ayo saung tuh. Heuh. Per jadi budak per Anak lu betok lu pakai golok urang. Saung lah. Orai. Murah. Penting juga. Oh, penting. dari kerenarangan di dia lah. Yang water ya hujan. Mari kita di mana yo? Si Gede dia ulah seman mau golok dia. Kan naik dah koy. Aing teu neurak we temen Dek. Lah, neurak na aing punya rek. Aing rek ngaladugan kalau hujan lalu Allah. Cemen, karena segitu dia. Si iyo bisa naon, bisa ngarokok doang. Ya tersebut. Ngomong doang si Mayo. rate koy nyo. Lurah. Neurak budak Banten mah dia. Pasti coba jajal aing negran. Baby. Galak. Yang galak. Dia ada lagi dia. Oh, ulah dasar naga ulah ngelawan aing. Aing mah sombong orangnya. Aing mah cicing-cicing bang padahal mah gitu ieu. Bayang mau dia pada namanya? Awas, marah dia tak kalau aing. Berak Banten cek aing ge. Oh boy tadi yang ngomong lain karena dia kayak orang pentingnya kaburu deui. Siap. Kaburu. Lu anak yo dia aman. Ini dong ya mah. Stres ya. Oh dia. Stres ya nala. Aing gua ini buat aing. Dan gua tak kau nang di kamera. Gue coba deh aing ajak sekali ya lah deh. Jak waing jaga diajak penting jana bae mau podong sangu. Dia mau pon. Aing nyaran karena mah kepenting mana dia? Oh, balalik per, balalik. Oh, temen ke jam 8 balik. Tahu step kita belum dangdur jadi luhak bolong. Mal beguk barang kah si TB mah dia mah. Oh, kumaha aing rokok orang deh dia mah. Kenyotan arang. Arang dia. Boga rokok dia deh. Dan jambutan nu regas. Mane kemasan we dia. ya?
Wah hujan dari yang kemarin ada ya lah. Mas, kumaha orok nabe ke mana? Main futsal. Beuh, aing main futsal bosen aing padahal mah bosen. Beuh, jadi lagi itu latihan. Ini school itu nage. Anu school. Terus menekan balik bayu. Ayo. Bayo. Ayo bari tangan si boy sing si sa tadi. Parit. Yang penting dari tenaga na siap kan. Oh, siap. Oke. Oke ayo. Aing balik ke di kebahan. Ini orang kemana nih? Budak kemana? Hujan yuk balik yuk. Balik yuk hujan ya, Bu. Ribis, mari bis naik hujan yuk. Ayo. Ayo.